آلیکی لبر دهول و زرنی و بجلو برگن خواجهی گووندین گلریتین گراندن آلیکی جی دبنسیا قیرین و گازگاز هستیان تحمین خوارنین خمالی لقاده بلند بم. او دیمن لانقره پایتخت ترکیه دروژا داناسین باجار ادنه دنم. باجار ادنه به دولمندین خو یکم جار به فستیواله که لانقره تی داناسین. بيگومان دم بحث ادنه تکرین خوارنین وین خمالی ین وکه کباب منبار و شردان آنگو اورو روی بچه جین خو بناو دنگن. Abi kıymasından, kuyruk yağından. Ji bo kebabeke bi tam ya Adanayê tiştên pêwîst, dohn, qîme û îsota tûje. Van her sê tiştan têkelî hev dikin û bi satoran saetekê hûr dikin. Heta baş têkel dibin. Paşê li ser agirê daran dipêjin. Mumbar kuzunun bağırsağı, şırdan da midesi. Mumbar bi rûviyên berxê şirdan jî bi ûrên berxê tê çêkirin. Em ûr û rûvî pêşî baş paqij dikin piştra em birinc, qîme û bi dehan cûre biharatan tijî dikin, didirûn û dipêjin. باجار ادنه هلبت لگل خوارنین خو به شیرانین خوشی تیناسین. تایبتی جی شیرانی ویا بناوی تاش قدایف به شیوازه که جدا تی چکرین. Taş kadayıfı onun krep şeklinde. Ji bo vê cure qedayîfê pêşî krep an ku lalepêtik tê amade kirin. Piştre ev krep bi gûz, qeymax, fındık û fıstık tê tije kirin û di nava rûn de tê qelandin. Dawiya dawî jî şerbet li ser tê kirin. Ev çêj tenê li Edenê tê çêkirin. ولاتین انقره جی کو یکم جار تحمین ادنه هاتیه بر بی وان او فستیوال وک فرسنده که دیتن کو وان تحمان بجربینن. Adana olarak derseniz tabii ki lezzetlere doyum olmuyor. براستی جی دما بحث ادنه تکرن مرو جچه و لذتین وی ترنابه بخارن و شیرنایین خواه باجرکی نوازه او فستیوال جی بو فرسندک جبو تعم کرن آوان چیجان. اف فستیوالا کو باجار ادنه به همو دولمندین خودی دا تی داناسین جبو ولاتین انقرین تی حتی 11 برفانباری وکری بمینم. Vural erişmiş. Kürdistan 24 Ankara. Bu da sihirli dokunuşu parçalı.